abandi bagashimwe ni koperative yiyemeje guteza imbere isi ndimwa yari ingata cyo bakora nijya koperative mwabonye ijya koperative mwabonye yitwa Vaso yasozereye defile twamagara umunyeshuri yitwa Niyongabo Gateka Diana wo kuri CSP Bujumbura igihosha niwe yabaye wa mbere mu kibazo cy'umwaka w'icenda mu mwaka uheze aronka amanota 96 n'ibice 45 kw'ijana. Amashimwe y'abanyeshuri bahari yanjye sinome ko bigeme baciye ubwenge umukarahira muri gamwe uyabaye wa mbere none abahungu bari bagiye nawe nyine tumuha urupapuro rw'iteka ikarashika ngo tumuha urupapuro rw'iteka leta tumuhaye rwo kumushyigikira kwerekana yuko aratera imbere mu bijyanye n'ubuhinga tutoteza imbere igihugu cyacu cyo mu bumenyi n'indero nziza tumwe n'akabahasha muri iyo rwo kumushyigikira. Ayo kandi yuko ari umukobwa ariko arakura kandi yasubije n'abahungu nawe yashaka kugabira imbere zitatu ushaka imodoka ijya brochette nta ngorane.